Taifi baka iga bang kran ni ka David from my own personal capacity kamdai ga bang kran bang persen Hadin gajing pemi oyat ki kali kit penyang petrol bat diesel kibanya na Assam syak jalan Meghalaya kinongnya kali bani arsaka lalit ban yenglan kebun ki jakat he penyang hanong ba slong pala syam ba ru ba ketu kat ni makila hap ban khangno nakadaw blalut penyang nomor gajing bam wanchu kali kit penyang ha jala Meghalaya ni naki petrol pump ki bak khamrit nang hang ni po nong ba silong de kila ban khang no ke ai tharai ke jing yakran ne ke jing yo i jo phi kum we na ki breu ki badan ni petrol pump jing bang na stop te ka shong bai ka storage capacity jong kami ka perpop kuma pi ka dei hi ki perpom ki berat ki badan storage capacity small beren ki badan ka ta bikin stock no ada ki stok rin tempat keluar ti dan pat kita ki try pom ki pom ko bahe ki bala pan stok kambon ko punya kitu gila ban kersa te kembalong ini pat tu si ka sujar hat da ka jing sne jung belai ka jing trash tom jung driver jung tanker jung ni la pun poi be hatu besni sho ban mi ka hurira te ka tu kalai pesan hajar litar ka bengiyo ban kit hatu gemit ha ka bau driver la trash tom simit tu pai tu kamar tu kan jelong jeng kerku pada ya kipat pak jong sor silong ya ka bamanta asngi iyo ban benbet benbiang iki bat nasut ko ba stok pada bat ngi bat tu jeng wan jeng kipat pak tu ngidang nahi ban sustain nane ban benbiang kipat pak sepemba asngi bat adik po gini ki asngi man silong no kata ka personal request kalian jangan mau ke bangai mga mengingi nak banhul sang arsni bagi ngai scam bale si tak sibet dan elsa ini ono buat apa kenang makan wan biang gitu kan supply ni ji baman ki ni ki jing yak hi de ka jing syak ta hi ka de halo ya ki turis ba ki ni ki kali ki bawan natin na Assam man wara bam ka di ki ka jing i jo phi halor ka ni pihak maksud ho ba kan ni bingi kran kan umdai shu tang ya Pham jong ka petrol diesel kini ka akhtar ki marbam bar khat ki all essential commodities ki bahap po ka PDS public distribution system ti barkoi shai kumbangi sutu hi nakalang ki food civil supplies department ru kila trash tom ni namta kani ki ru kila edan lang ni namta kani number 4 ba ki before within PDS within public distribution system ni kanun de bendan kata kajing syakta kajing wanra kimat bat bahasa kawiru ya ka situation ko bang mental sih begini ki mazdurinin ki wa bakin ha shoi ki tankar yo kadan ka takajing shong sir ki driver ki jongki ya ki tankar ki jongki ki berregister Assam te nahalot ni kanong re pada ki ha panbo ka jing kerpat government ni dalam kepala ki penbiang ki ki escort team ki pulen ki escort ki tankers kenang ba ki tankers bonra upnang support jela jungi ki poilut ki jaka riban pun poi ling ba ka jing senrang jongki tenak pulen ta pi hun amba ba sam ya ni ka jing le jong ka sarkar kum bakalong mentah hadu mentah naduk ka khat khandai trek hadu mentah kan pat idon kan ngono respon ka bai de security ya ka jing wanra ki marpa mardi na tin ko Assam ta kan yang hukum no ka syong kita ki besyong kita ki policy makers ke mo syong ki ka cabinet ki minister ki honorable chief minister ki di bang ban resolve no ini ka problem ta ba ni sahmat dan ki kum kini ki jing elang ne si jong ki kenwon ki paper dong ki hap ban pe ya ta kan ngren di bang ban tel kap na ta gi no syuk tai fi ba kai ga bang kan ni ka David from my own personal capacity kamdai ga bang kran bang persen no ha organization dan union te kamba pi adin jong to ka jingra jugi mazurinin bikin kham ya ka transportation of fuel kita ka jingwan ra ya ka umpnyang petrol ba diesel najila Assam naman ki refinery ki di pubar pa ki dal ko Assam hadin ka jing kham jong mazurinin na Assam man penpoi ta umpnyang sya po jela ka jungi ki hora ka jing linga pisa jungi pa ba ka serkai ba but we ni hap man sutu ba karandang ka jing kran deng ki oil marketing companies but ki mazurinian kadang-kadang tu kerja keren na pereng berarti ki jelah ka bagi honorable chief ministers berarti jumi jelah kita ngi keren berpinbait kenang banwan sa kami cuma jimi sok bahkan wan biang jing sok sok sengat pereng berarti ki jelah te haba ide berketu ke jingja mo long haban keren ki yak penuh ka sedang ni ke jingja
Di nakaliang ka jongi kung kasnong kaleru atau asin makaya rali ki isyuru ngila ay ketika man ketika diang bakin kung kadang ka jing kersyang yang ketika rali jong ki isyu ha kabana kadang ka terbar song kalian ngila ada brai ba minum dan ini business activities atau kesni tinggi ada ya kami bukan ngila ba ki kersyang di ki ka bumi pat adin tentu ka syong sa ka jing sutu jong government bat ka union bat ka state ka pemerintah di kum kiri pa iba mo menta kung bagi suto kani ga jigi kani yang pedeng ke student union persya ya itu ki traje betul ke Sri Cement Company Limited nomor kembali nak saki ke public hearing je betul ke Sri Cement Company Limited kalau mau tu kedon apa bun ki persya tinggal suto ba di ke betrega ke basdang je bani ke jigi kiru ada na ketua ke public hearing je ke Sri Cement Company Limited bat ni sutu pakai ke bagai ki nak kalian kasih student senior dulu ke banas dress yang itu ke jeng mi krom kenam itu ke hearing te ke jeng tentu nangi kiri pa ba dan ke bapi ya hapan ya keren bak government kat kepala sebab bani pembek ke bak government da de ke belum bani keren kita sebutang Sri Cement Company Limited ki hapan ya keren ada kimio ai kita ru ki hapan ya pembek bak government nam tak bahatam ya ki pa jong jelah bak oi ke